Akhensa ku va mpfuleli channel ya Matimba Emmanuel Malungu YouTube channel. Kombe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ku na mhaka liya ya ku hayi ni ya a tliliniki or ni ya xibedhlele ni ya teka tiphilisi ka lava vabyaka vuvabyi lebyiya bya chronic nga ta ka yi nga byi hlaya hi mavito. Ivi va ku hayi mi fika ka ha ri mpundzu hi ma 6 or hi ma 7 mi nge seti. Ivi ni ti jika tikhamera ke. Xana loko hi ya etin'angeni or emaphorofiteni why va ku hi ta na vurhonga or why va ku hi ta ka ha ri mixo? Loko hi ya tin'angeni or hi ya ka maphorofeta hi fanele hi ya kwi ka ha ri mixo. Mi nge ni rhanga hi le vun'angeni. A ni evun'angeni a swi hambananga na ku ya emasana emasirheni mi ya pfuxela vafi hi ku mi ya na vurhonga kumbe loko dyambu ri rhenga. Se laya tin'angeni ku ze va mi lava nampundzu ku ze va hi lava nampundzu va lava ku ta ku va kota ku communicate kahle na vafi na vaboli lava va nga tlela layani. A ni loko i ya nampundzu va va ha ri ku xuxeni va lava ku wisa va ta fika va va pfuxa hi tin'anga hi tinhlolo va ku hayi vatukulu va wena hi lava vana va wena hi lava maxaka ya wena hi lava va ta ku twisiseni ka swilo swa vutomi bya vona a swi fani. Xana n'wina ve le hansi miri yini ke? Ivi ve le hansi va byela n'anga milawu va n'wi komba ku okay va byeli swilo swa so na so ku swa vutomi swa vona swi kota ku nyawula kumbe va kota ku hola mavabyi lama va nga ka wona. Ivi ni le ka vaporofita vo karhi swi tano na vona va kota ku va communicate na vafi na vaboli va ka n'wina loko va kha va ba xikhongelo lexiya va kha va khongelela va kha va endla sweswi va kha va vitana na vona va ku hayi xitukulwana hi lexi xaka ra n'wina hi loyi vana va n'wina hi lava va pfuni wena xikwembu xa matilo xana ni nga va nyika tihi titayele ke? Va kota ku mi nyika titayele teti va mi nyikaka tona mi famba mi ya ma tirhisa. Se vanhu vo tala mi kuma munhu a ku hayi ni ya en'angeni hi 12 ya nanhlekani ivi n'anga yi ku byela yi ku hayi mo tshamanyana laha hi ta nghena laha ndumbeni loko dyambu ri rhenga. Ivi a kha a swi tiva ku yini vafi va 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 hatlele vurhongo lebyikulu hi ku loko o fika a mi nghenisa hi 12 yaleyo ivi a ba tinhlolo ti ta n'wi nyika vhurhu ivi mi ku hayi n'anga ya swimanimani or n'anga ya ka swimanimani a nga ti tivi tinhlolo a nga ti voni kahle tinhlolo ingaku i zahe swin'wana kasi no munhu luya i be tinhlolo nkarhi lowu ka wu nga lavekeki ku ba tinhlolo. Ma twisisa that's why mi kuma ku na vaporofita vo karhi loko mo ya ka vona mi ta kuma ku ri dilayini ku ri vurhonga mi kuma ku hi vo ma 4 nampundzu timovha ti sungula ku nghena tithekisi ti sungula ku chicha vanhu va ta ku pfuniweni mi kuma vanhu va ku hayi a hi ka n'anga yin'wana or a hi ka bishop wo karhi ka tiko ro karhi hala ha loko hi fika le ho kuma layini yi lehini va te hi vuya hi xa mindzuku va endlela ku n'anga liya yi kota ku va yi teka swilo leswiya ka ha ri vurhonga yi mi byela timhaka ta n'wina. Se ku ya etin'angeni vanhu va ka hina a hi xiyila or a hi xidyoho ku ya communicate na mikwembu ya ka n'wina or va le hansi lava nga tlela vurhongo lebyikulu ku ya ka muporofita a hi xihoxo i ku va yini i ya communicate na xikwembu xa matilo va fambisana na mikwembu ya ka n'wina va mi nyika timhaka. Se vanhu vo tala a mi koti ku twisisa loko hi vulavula hi ku okay vafi na vaboli va communicate na tin'anga or vafi na vaboli va communicate na xikwembu xa matilo swilo leswiya swa hanya vanhu va ka hina hi nga swi tekeli hansi. Ma twisisa hi ku ku na un'wanyana i tshama a vula ku hayi a ni ye ka n'anga yo karhi loko ni fika kona hayi yi fika yi ni byela ku ni vuya hi xa mindzuku hayi a nga tivi timhaka ta yena luya kasi n'anga liya yi endla yi tiva timhaka ta yona i twa ku hayi ni kume adakwini hi va mawani nanhlekani i te ni vuya hi xa mindzuku i tiva timhaka i lava ku kota ku na vurhonga a kota ku communicate kahle na vafi na vaboli va ha ri ku xuxeni. Dankie.